أنكون يدورنا ده ورنا بحديثك فايدة أنه لا يجوز للإنسان أن يبلي شر الشخص حتى لأمه وأبيه حديثين يأيرا ko ate daga hada madenye yi ka mo ka gundo borto mo shi hari no kiri fani bade hari bani fa kana mo gundo fo aye ni mo yi ci gundo la ko do masisa enna na ifa yi nyininka ina na ibayi nyininka karasai ci mun karasai mun foye kana foye de kana tigi kibar ya de hari na kiri baye hari na kiri ifai kana kibar ya nai ولو كانت أمك لأنها من أشرار الناس ولا يجوز إبداؤها لأحد بس كنني موكا غندوري أتدغي كابورتو موشيه أوا نيمين فسيسا منون بدون ولا وبدي ني فانانا mogodo ka kawera dobe mogodo ka kodo be gundo do fayi ni ka karsay mun fo karsay mun ke kana fay kon fa gundo de ni nyanta fo ye sino abilla daga munafiq yalla de telefonita dembe wala yemu fo yeminke do fana be don yire de do fana be an ka jiyan nyene walla wanna sisa ngum mogodo teriya jamana werela ngum mogodo teriya burusula fo teni munafiqiyate munafiqiyat teriya de gulu nyogonche hara be kredi bilala kredi ba le fana ka telefonu la burusula munafiqiyat kama ale fana ka kredi ba ka telefonu ya munafiqiyat kama kredi be do ka telefonu da jamana ko fila la munafiqiyat kama kredi ba le ka telefonu ya munafiqiyat kama ko ni kira da agode wala kibariya jumamba gole karasa be chugudi ni ko wa kala hala be chugudi se he sisa atora aka wa dalilin minandeta لا حول ولا قوة إلا بالله أو إني مؤمن بنين كبار رسول الله سمع ده يوتريه ده من مو يوم مؤمن كيني من كي بناك موكا كبار يفواه وبي عليه باكا كمين كبار يجوم ميا يوتا ندرا باكا تلفوني تيجي نيمبو موكا كرودة جانفو كبار يرتين نيمبولو لا حول ولا قوة إلا بالله كوني هذا ما دون شيء ناسا نيمبو كو عليه muminiye nimbe ko alayhi salama nyumaye nimbe ni ko mumini ni ko salama abe pa ka jo sappa fulo kono e telefoni ti bulo fuyi ni munafiqata ni kam go ka gundo ni kam go ka lebu ni doro ka cari donc hada madon ka te gundo murabagaye hari ba hari fa kana mo ka gundo fay hari say no yiranna wuro fulanna ومنها حسن تربية أم سليم لابنها كل موت غنما أن يوصر النهر سلا أم سليم أنا سبا أكل موت غنما كتا أدين كما أن يوضو النهر ساكنو قالت حيث قالت تمام النباك أنا سما لا تغبرن أحدا بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناكو أنا سما كانت تشيرين كغندوف مغشيه ni yayira na ko muslim ko atumba adella mo la mo choko nyumana abe ko min den ko bama ci den ka gundo den ta fuye bayin ko nimbe nan ne fanama nimbe kadinye kanan akede ci den ka gundo kana fo mo she kana borto mo she yemin ke o de mina ibolo fulala nde yemin ke o de mina ni ibolo fulala sarahu de bake kan numbe fo numbu sunu ya ko fawiyete shegina ومنها إجهار محبة أنس لثابت البناني رحمه الله أنس كلا نباف ثابت أنكون يدورنا ورنا بحديثك فايدة أنه لا يجوز للإنسان أن يبلي شر الشخص حتى لأمه وأبيه حديثين يأيرا ko ate daga hada madenye yi kam mo ka gundo borto mo shi hari no kiri fani bade hari bani fa kana mu gundo fo aye ni mo yi ci gundo la ko do masisa enna na ifa yi nyininka ina na ibayi nyininka karasai ci mun karasai mun fo ye kana fo aye de kana tigi kibar ya de hari na keri baye hari na keri ifai kana kibar ya nai walau kanat ummuk لأنها من أشرار الناس ولا يجوز إبداؤها لأحد بس كن نيم مو كا غوندوري أتي دغاي كا بورتو موشيه
awa min fo sisa munum be dun wala ube de ni e fa nana mogodo ka kabara do be mogodo ka kodo be gundo do fa yin ka karse mun fo karse mun ke kana fa ko fa gundo de ni ta fo ye sino abilla de munafiq yalla de telefonita dembe wala ye mun fo yen ninke do fana be don yire de do fana be an ka jiyan nyenya walla wanna sisa no mogodo teriya jamana werela no mogodo teriya burusula fo teni munafiqiyate munafiqiyat teriya de bunu nyogonche hara abe kredi bilala kredi ba le fana ka telefonu la burusula munafiqiyat kama ale fana ka kredi ba ka telefonu ya munafiqiyat kama kredi be do ka telefonu da jamana kofira la munafiqiyat kama kredi ba le ka telefonu ya munafiqiyat kama ko ni kira da agode wala kibariya jumamba gole karasa be chugudi ni ko wa kala hana be chugudi sai he sisa atora aka wa dalili minandeta la hawla wala quwwata illa billah awa ini mu'min den nin kibara sugulla suma da yu tariya de ni nu ye mu'min wala kinyi nin kai bannaka mu ka kibariya fuaye ube ale ba ka kam min ka kibariya dubu me iyo tanu dro ba ka telefoni tige nimbe mu ka kerude jani fu kibariya yirete nimbolo la hawla wala quwwata illa billah kun hadda madon ciyana sa nimbe ko aleye muminiye nimbe ko ale islama nyumaye nimbe ni ko muminu ni ko islama be pa ka jo sappa folo kono e telefoni ti bulo fuye ni munafiqata ni kam mo ka gundo ni kam mo ka lebu ni doro ka cari donc hada madon ka te gundo marabaye hari ba hari fa kana mo ka gundo fay hari sai nyo yiranna wuro fulanna ومنها حسن تربية سليم لابنها كل موت غنما أن يوصر النهر رسالة سليم أنا سبا أكل موت غنما كتا أدين كما أن يوضر النهر رسالة قالت حيث قالت تمام النباك وأنا سما لا تغبرن أحدا بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناكو أنا سما كانت تيرين كغندوف مغشيه ni yayira na ko muslim ko atumba adella mo la mo choko nyumana abe ko ni den ko bama ci den ka gundo den ta fuye bayin ko nimbe nan ne fanama nimbe kadinye kanan akede ci den ka gundo kana fo mo she kana borto mo she yen min ke o de mina ibolo fulala nde yen min ke o de mina ni ibolo fulala sarahu de bake kan numbe fo numbu sunu ko fawiyete segena ومنها إجهار محبة أنس لثابت البناني رحمه الله أنس كلا نباف ثابت أنكون يدورنا